Makarežice? Mora da me Bog neće prima, jer ja ga ne sam ništa nagradila. Ona rađanje ti odredi. Ima tamo neke koje određuju kako će ko ide živi. Ima 105 valjda. 105 i baba da živi još te. A zašto? Toliko da živi baba. Kad pomladi pomriješe, a baba živi još. Mora da ta neku jačinu imala, neke koske. Deda mi bi mnogo dao. Na mojega oca, njegov otac. Ali ja ne držim je da sedim džabe. Idem, baš prošlo leto sam poradila. A ovo leto ponesam, ali pa idem. Ne mogu da sedim džabe. Turci drama gde donesemo u kovu od vrata. Oni mi naneli pun kandu. I znate ko? Ovo progorelo. Ako ćete nije, jutro pa ja srednem ovako. Tako, pa primaknem kovu, ovu, palonče. Turimo gde ima čajnik ili voda, a ja tako se umijem jutro zvrš. Umijem se po oči i ruke, da mi ne su prljave. Se vrnemo van sa stolicom, tako, ako ću kledem šporit. A kad navađujem baštu ovam, smo imali, a ja ovdje trevost uključim pa tam, pa idem ovako, jednu ruku nosim matičku i kroz redovi voda ide i ja se potpiram, drugu ruku stojagu, tako idem. Ne mogu da trpim da sedim. Kad me uvati u glavu ovoj pritisak, to je misle, a nema da me boli stomak, tako što me bolelo, pa sam operičvala od žuč, pa od tu i nogu dole, to i na nogu bilo pobornice sedela i zapalenje plutnje maramice tam, šta ti zna, po bolnice, ali sad nema da me to i samo si me koske, ono od starosti. Teško kad se stane u mnogo godine, ali eto ne mogu se umre na zor. Baka je veliki borac, da se bori i stvarno na ponos svima. Šteta je što niste došli da to snimite leti, kako sam čuo od njenih rođaka. Ovdje je prepuno sa cvećem, ona to uzgaja i stvarno predivno izgleda.